only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Mimi naitwa Akonkwa, niko joueur olympique star. Parcours yangu ilikuwa nilianzia ku Bujumbura, ku Royal nikaenda ku Bujumbura City. Katoka ku Bujumbura City nikaenda ku Aigle Noir. Nikacheza Champions League. Après kumaliza cheza Champions League, ile saison nikamaliza, njo nikarudia ku Bujumbura City. Na hivi nilikuwa niko ku Olympique Star. Na hapa tunafika mwisho wa saison. Tunamaliza saison mzuri, tuko ku 6e place. Malgré tulifanya fopa ku phase aller, mais tulipima jikaza na effort wa coéquipier na conseil za coach. Paka tunafika tunamaliza ku 6e place, tunatoka ku 14e place jusqu'à 6e en phase retour. Vraiment ilikuwa kitu kia kufurahia sana na ilikuwa nguvu mingi tulitumikisha. Mais au moins hivi kitu tunafurahi ishi wote parce que tunamaliza salama na tunamaliza ku place ya bien. Tuko qualifié mu Kurunziza Cup. Na j'espère bien que ndaongeza mkataba mwingine hapa. John cheze saison prochaine, cheze tena hapa. Na niko fier sana na ekipe yangu, naipenda Olympique Star, naipenda sana, siku regrette kusigner hapa. Na effort nilifanya nilipa cash parce que kila mtu alifurahia prestation yangu, mais na ndio maana ninapenda tena niongeze tena nyingine mkataba pour que nibafanzie tena vizuri, kisi ile confiance walinipatia niendelee tena mwaka kufuata. Juu nisibakatishe nguvu wa fan parce que walikuwa walinionyesha amour na mimi faut na mimi nionyeshe amour, ile amour ku retour. Siwezi penda niende na bangaliki wananihitaji. Na ndio maana nilitika kubakia. Kusema ukweli, mimi nilianza mpira ningali mdogo, lakini
sikupata muda wa kucheza sana ile ama 3e division, 2e division. Nilikuwa wakiniambia nicheze mpira na kataa. Ni juu nilikuwa nasoma na nilikuwa najikosantre sana kwa masomo. Sasa nikakutana kama kucheza mpira na kusoma, nikabakia tu mkartier. Lakini siku nilianza tu premier division limoja. Siku nilisema nicheze balo mustade, nilikuwa mwile ya mkartier ya kujifurahisha tu. Mimi nilitoka mkartier na kucheza premier division direct. Juu kila mtu aliona kama huyu dogo anaweza kaweza, na ndio maana walinipatia confiance paka wakanibeba premier division. Ilikuwa 2014 ndio naweza sema, ndio niliona kama naweza weza. Zamani kwa ningali mtoto mkichwa singelijua maana ya football ni nini. Mais 2014 nilikia découvrir que niko na talent mie, il fallait ni exploiter mbio mbele wakati, parce que niliona kama ikala tena vile naweza nikapoteza muda. Fallait nionyeshe kile kiko ndani yangu, nikionyeshe kila mtu, na Mungu akasaidia. Kila mtu aliona akafurahia. Na niko fier na talent Mungu alipatia vraiment. Kiukubwa kwanza kinatuma mie, kinanisukuma kuongeza mkataba kwa Olympique Star. Kia kwanza ilikuwa ni gisi wananishika vizuri, wafani wananipenda, wa president wananipenda. Sasa mtu akikupenda na ikuonesha hiyo mapenzi ya ukweli, hapana ya kinafiki, lazima na wewe muoneshe kama naona mpenda. Ndio nilikuwa na offers za mzuri tena za hela nyingi, lakini hela sio njo progression munani mu football. Unaweza ukafuata hela ukafika fasi gisi ulikuwa unatarajia ikukua hivyo, lakini kama mtu anakupatia hiyo confiance, il faut muoneshe confiance kama na wewe unaweza kairudisha kwake. Na ndio maana nimerudishia wafan wa Olympique Star ili shukrani kwa kusaini mkataba mwingine. Sio sina kitu kieneza nikawalipa ama nikawa nani kuamuru walinionyesha hapa, mapenzi walinionyesha, muda niko hapa nacheza. Wametuma kwanza mpira wangu unapanda sana juu ya hiyo kuniheshimu, kunipa hiyo, walikuwa na affection na mie sana. Siwezi sema uongo. Hata wamambre walikuwa wakinionyesha kama wananitaka. Na wanasupport kile kyote mimi nafanya, wanakisupport nini. Nikaona kama sio bora niende niwaache waangaliki na hamu yangu, na wamenionyesha, na mimi nawalipa hivyo, na ninawashukuru sana. Ndio wafan wa Olympique Star wengi sana walituma, hata kama mimi sina ukaribu nao nje ya uwanja, lakini wamenishawishi sana kweli, mpaka mimi mwenyewe nimekuwa naikaa na naona kama wananipenda sana, na wananionyesha. Hata wakinikuta njiani wananionyesha kabisa kama mtu tunamtaka kabisa, tunampenda. Hata nikiingia sokoni kununua kitu, unaona mtu anakuambia mzee nikufanyizie nini juu sign mkataba mwingine. Sasa mtu anakuambia hivyo, hautamwambia nipe hela, lakini hiyo mapenzi inatuma anakuuliza hivyo, maana yake anaonyesha kama anakupenda. Sasa mtu akikuuliza hivyo, uende ujifikirie na wewe ujiulize, jua ni mfan ameniambia hivi. Niona hata nikifanya eshofuma hapo, unaona kama wanakuwa kama vile wanafurahi sana. Sasa hicho kitu kinanipuse mimi nifanye vitu vizuri, jua endelee wanafurahi. Na ndio kitu kia kwanza kilinisukuma mimi kusema ukifika fasi kwenye unaelewana na watu, baki hapo. Baki hapo ujue wanakuonesha hiyo heshima. Na mimi nawapenda sana. Kiukweli mimi nawapenda wafana wa Olympique Star tena sana. Napenda wa dirija wa Olympique Star tena sana. Kocha nampenda sana. Wajwere wenzangu nawapenda sana. Wajamaa zangu nawafurahia sana. Nikizani mimi siko muongeaji sana, lakini wanaongea kama mpira hauchezwi kwa mdomo. Na siwezi nikawa
walaga kitu kenye hawajaona. Wameshaona, wamejua huyu Akonkwa ni mtu gani, ni aina ya mtu gani, nini. Lakini mimi ningeliwaambia tu warudie tena gisi walikuwa wanatupenda hiyo mwanzo. Warudie, wataona vitu vizuri sana na ekipe itakuwa nzuri sana. Waliona, tuliwaonesha kama tuna uwezo na tunaweza kufanya kile kenye wao wanataka. Na wasijali, wataona vizuri na watafurahi sana. Ninawaza championnat itaanza saison prochaine, watafurahia sana na wataona vitu vipya sana, na wataona kama kuko Akonkwa mpya mwalikuja. Hawataona ule wa zamani. Ninajua kama vitu vitaendeka vizuri. Mimi nawaza kufatana na jinsi tunatumika na kocha, role atanipatia nicheze, ndo washabiki wataangalia sasa. Juu najua washabiki wa Olympique Star wanajua mpira na wanajua tizama. Wanaangalia kama uko sawa, wanaangalia, na kama hauko sawa wanaangalia. Lakini kupenda mazoezi nayo inasaidia joueur, inasaidia mchezaji kufanya vizuri. Na mimi niko mmoja wao watu mimi napenda mazoezi sana. Na ninajua kocha wetu anaweza. Na amenionyesha kama anaweza tangu nikuje ama nifike paka hivi. Sijawahi fanya match mbaya. Juu ya nini? Zoezi anatupatia na rizika nazo, na naona zina viadapte kwa mwili yangu. Na ninajua kama mwaka kesho atakuwa na style mpya ya mazoezi, na ninajua kama hiyo mazoezi itafanya vizuri, itatuma kama ndakuwa na itatuma nikuwe na uwezo mkubwa sana. Ndio maana wanasema kama unaona mchezaji wa hii ligi anacheza mwaka mmoja anacheza vizuri, mwaka wa kufuata wengine anacheza vibaya, kuna matatizo mengi. Hapa ni Afrika. Iko kama unaweza kuko na matatizo. Hapa si tunaishi vizuri, kwa Olympique Star tunaishi vizuri. Lakini sio kama timu zingine, unaweza kutana mtu yuko sawa lakini mawazo, matatizo ya kifamilia nini anafikia mpaka kiwango chake kinashuka. Sio wote ndio wanafanya madesordre wala wanaenda vitu ya vireweki, lakini kuna matatizo mengine ya kifamilia inaweza katokea. Nini, kukosa pesa nini, unafanya miezi ngapi ulipwe. Sasa hiyo yote si ni matatizo ya maisha. Hata na mimi nina regreta vitu fulani tu hivi. Na regreta vitu fulani juu mimi kuna siku anaweza kuwa sawa, kuna siku vinakatala. Ni kawaida, ni football. Kiukweli mimi siwaze kama Akonkwa na mashabiki na Olympique Star nayo ina washabiki zake. Lakini mimi nawaza kama wafana wa Olympique wote kwa ujumla, wote wananipenda, wananisupport na wananionyesha hiyo upendo. Siwezi sema kama kuna aina mbili. Juu nikisema kuna aina mbili ndakuwa nimegawa. Na sio vizuri kugawa. Ekipe ni societe, ni entreprise. Ina kila aina ya watu, lakini mimi naona kama wako sawa. Ijapokuwa hapa nyuma kulitokea matatizo fulani ndio ikatuma washabiki wapungue, lakini jinsi tulienda tunafunga mamechi, walirudi tena hii mpaka wakafikia kiwango kenye kilitufurahisha kama sisi wajuere. Lakini kumsimu inayokuja mimi nawaza kama tutafanya vizuri juu tuna hiyo uwezo, na ninajua kweli tutafanya hicho kitu kile wanataka. Hapo mimi nakuelewa. Hapa kuna timu mbili, lakini hicho unaongea kama hata wa rival wetu wengi wananipenda. Ya kwanza hawanipendi juu ningelikuwa barabarani hawangelinijua, lakini hivi wamenijua juu nafanya kazi yangu vizuri na wananionyesha kama wananipenda. Ni ukweli, haukosei, na wananiambia wakinikuta hata njiani wananiambia joueur tunampenda sana, tunaweza penda aje kwenye timu yetu. Lakini sio vibaya kunipenda juu naheshimu kazi yangu na nawaheshimu wao,
na niko mtu mwenye sipendaki polemiki, na hiyo inanisaidia sana kupendwa na watu wengi. Siko mtu wa bifu za hazina maana, nazingatia tu kazi, ingine sijui. Na ndio maana unakutana na wale wananipenda na wa Olympic Star wananipenda. Ndio hivyo. Naweza nikapenda tena kama hivi nimetoka home match kama match kama 7 hivi kwenye ligi. Naweza tena penda niendelee hivyo wala nizidishe tena. Kama zilikuwa 7 kwa huu mwaka, zifike hata 10, 15 hivyo. Na nifanye championa nzuri ili nipate njia kutoka Mwafrika niende mbali zaidi. Ndio kitu kyangu kia maana kwanza. Kiukweli ukiona timu zote tunacheza nazo ni timu pinzani. Sasa ukiona timu nyingine na chukua kombe, wewe kama vile mchezaji uko na objectif, inapaswa kusumbua. Intérieurement unapaswa teseka na mawazo na nini. Lakini kitu kimoja kimenitia nguvu ni juu hatukufungwa mache nyingi ama hatukukosa hiyo plus juu tumezidiwa nao sana, lakini tumefanya erreur kufazale ndo imetukuteshere mpaka mwisho. Hiyo kugawa mache 7 mfazale ndo imetugusa sana na imetuletea shida. Lakini kama hiyo timu imebeba kupe, imebeba hiyo kupe, walimerite kwanza. Walimerite kubeba kupe juu walionyesha uwezo wao kama wanajua cheza. Hata niyo leo ilionyesha uwezo wao, lakini Mungu anapatia mwenye anataka. Mimi naona kama Olympic Star haikosi kitu juu Olympic Star wa dirija wanajikaza kuwa wazuri kungambo ya gestion, kujere ekipe yao. Lakini sijui kama tangu zamani walikuwa hivi. Wangelikuwa tangu zamani hivi gisi walikuwa huu mwaka, na wangeliongeza kidogo, izani kama hizi miaka zilipita kama wamechukua kombe zamani. Juu huu mwaka walitumia nguvu nyingi kufazi retour. Ukiangalia kufazi retour tumepoteza mache moja kama 2. 15 mache tumepoteza mache 2. Tumefunga kama mache kama 7. Tumegawa kama mache kama ngapi hivi. Inaonyesha kama walijizingua nyuma. Maana inamaanisha kama mwaka kesho walishaona wapi kulikuwa kuna tatizo, na tunawaza watatengeneza, watarekebisha. Watarekebisha na ninajua vitu vitakuwa sawa. Lakini hiyo plus ya 6, 7 nikiwaza saa zingine haitarudiaka tena wakitia nguvu. Si wajore tunaweza. Komite nayo itatusaidia, nayo tutilie nguvu, tuone kama tutafanya. Penzi wa soka wa Burundi na Muinga, kwanza mimi nawapenda sana, nawapenda juu fan wa Muinga wanaheshimu kwanza. Wanaheshimu football na wanaonesha kama wanapenda mpira. Na si inatumotive kutuonesha kama lazima na sisi tupende kazi yetu. Juu wale wapembeni wakiipenda, lazima na sisi tuipende sana. Ni watu wanatusaidia sana, wanatuonesha kama wanapenda football. Lazima na sisi tukue motive juu yao. Ndio maana naweza waambia courage sana. Lakini kitu kimoja kiwasisahau, wako wanajikaza kwenye mechi, wakuje wengi juu wakuje kutusupport, juu tuangalie kama motivation itaongezeka tena sana. Juu wao wakija wengi, hata tukiwa tunacheza tunajisikia raha kama vile tuko nyumbani. Kama hawaji wengi, inatukata nguvu sehemu fulani hivi. Juu tunaona kama wanatutupa. Lakini wakija
wakishangilia hiyo nani inaweza ikamotive wajueri wakafanya vitu vyenye vilikuwa vinakatala fanyika, lakini kupitia hizo fujo zao inaweza vikawezekana. Asante pia ndugu yangu.